Kgotso weso, o dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya metheo ya phuputso, research methods, di-basic tsa phuputso, metheo ya yona. Mme kajeno re qala sehloho se setjha, sehloho sa ho fumana le ho nyakurela dingolwa. Ho fumana le ho nyakurela dingolwa, finding and literature review. Jwale re shebe na ho thwe ho etswa jwang, sena seo re buang ka sona ke eng? Lebaka la bohlokwa la ho fuputsa ke ho hlahisa tsebo le kutlwisiso le ho e phatlalatsa, e leng ho etsa disseminate, ho phatlalatsa, e fumanwe ke bohle. Ha o rala morero, projeke ya phuputso ya hao, o tlameha ho tsebana ke mofuta ofe wa tsebo o seng o le teng thutong kapa subject-eng e tla fuputswa. Hobane ke tshenyo ya nako ho qeta dikgwedi o hlahisa tsebo eo e leng kgale e le teng. Ka lebaka lena, o mong wa methati ya ho rala morero kapa projeke ya phuputso ke ho nyakurela, e leng ho etsa review, ho nyakurela dingolwa, literature, ho bolela ho bala lesedi, information. Ho bala lesedi lohle ka sepheo sa ho fumana tsebo e ntjha ya moraorao e teng. Ha re etsa hona ho bitswa ho nyakurela lesedi, e leng literature review, ho nyakurela dingolwa, literature review. Ho bolela ho bala lesedi, e leng information, lohle ka sepheo sa ho fumana tsebo e ntjha ya moraorao e teng. Ho hlalohanya, e leng ho etsa assess, ho hlalohanya lesedi, information, ho sheba na le amana jwang le thuto, e leng subject e tla fuputswa. Ho sheba boleng, e leng quality, ho sheba moo maikutlo a hanyetsanang le ho sheba sekgeo se teng. Ho sheba na le amana jwang lesedi lena, e leng information, le thuto e tla fuputswa. Ho sheba boleng, e leng quality, ho sheba moo maikutlo a hanyetsanang, esita le ho sheba moo sekgeo se leng teng. Ho sheba moo maikutlo a hanyetsanang le ho sheba sekgeo moo se leng teng ke ketso tse supang na phuputso e ntjha ya hlokahala, ka sepheo sa ho rarolla ho se utlwane ka maikutlo le ho kwala sekgeo se teng. Jwale ha re shebe buyane ba lesedi, e leng loads of information, buyane ba lesedi. Re phela nakong eo lesedi, e leng information, le tletseng hohle lesedi le tletse. Thuto, e leng subject efe le efe, e na le buyane ba lesedi. Le ha ho le jwalo, bothata bo teng. Bothata bo bakwa ke ho fumana lesedi, e leng information, la boleng, quality, boleng bo nepahetseng. Ha o pherusa internet, o tla fumana buyane ba lesedi, information,
le amanang le thuto, subject eo o e fuputsang. Inthaneteng ho teng kgoqo ya toti ya lesedi. Le ha o ya library kapa shopong ya dibuka ho a tshwana. Lehlohonolo kapa ka lehlohonolo o tla ithuta ho sebedisa mefuta e thata e ne re reng sophisticated ya ho sela lesedi leo o le batlang. Ka lehlohonolo tla fumana o tla tseba ho ithuta ho sebedisa mefuta e thata ya ho sela lesedi leo le batlang. Ke lehlohonolo leo o tla ba le lona kapa leo nang le lona la ho fumana ditsela tse thata tsa ho sela ho tsoma lesedi leo le batlang. Ha o hlokahale ho qeta dihora dikgopotsong e leng di-archiveseng tse lerole. Ha ho hlokahale ho reka dibuka tse ngata tse turu, empa ho hlokahala boqhetseke e leng skill ba ho kgwantla e leng ho etsa search and find, ba ho kgwantla ka makgobonthithi e leng di-technique esita le mefuta ya kahlolo e leng appraisal. Moo o shebang teng ho tla tswa ka na o kgethile thuto kapa subject efe. Mehlodi e meng e phuthela dithuto tse ngata, tse ding di ikgethile ka moteoloha e leng range o mosesane, mme di fana ka dinthwana-thwana e leng details tse ngata. Mona ke lethathamo la tseo o ka di tsomang kapa o ka tsomang ka tsona. Ke lethathamo la dibaka tseo o ka tsomang ho tsona. Moo re reng mona ke mo lokelang ho tsoma teng. Jwalo ka re itse re batla ho fumana hape re tlo sheba dingolwa, re di fumana kae dingolwa tse? Ha re shebe di-library tsa di-university kapa college ya heno e lokela ho ba kgetho ya pele. Library ya university kapa college eno moo teng e lokela ho ba yona e le re reng ke kgetho ya hao ya pele ya ho fumana lesedi, ho fumana dingolwa tse. Moo o tla fumana qubuhadi ya lesedi esita le mehlodi e meng ya lesedi e leng information e thathamisitsweng ka mona moo re tla re o bontsha yona. Hape ho teng di-library tsa dithuto, di-subject tse kgethehileng mafapheng a university tsa borutehi e leng tse professional, ditsing institutions tsa borutehi, di-library tsa di-technique tsa dibaka tsa phuputso, di-library tsa lehae ka dinako tse ding di na le pokello e leng collections e kgethehileng ya thahasello ya taba tsa lehae. Ho fumana diphatlalatso e leng di-publications tsa morao ntle le haeba o na le lebaka la ho se batle tseo tsona, mohlala dithuto kapa di-study tsa nalane tla di fumana hangata tabeng tsa lehae, di-library kapa dishopong tsa lehae. Lesedi e leng information la thuto kapa subject tse potlakileng haholo jwalo ka tsamaiso e leng management, kgwebo, business, science e leng science le technology, le tswa tshebedisong ka pele taba tsa teng di tatile, empa dithutong tsa batho e leng humanities diphatlalatso di ba le boleng
nako e telele. E le hore mona mo re reng dithutong tseo thweng di potlakile haholo, lesedi le ka fumanwa jwalo ka tsamaiso, kgwebo, science le technology. Lesedi la teng le tswa tshebetsong ka pele, hona ho thweng le ba obsolete. Empa dithutong tsa batho, diphatlalatso tsona di-publication di ba le boleng, value, nako e telele. Ha jwale ha wa lekana ho etela dishelefo ho fumana se teng, le haeba o qadile pele ka ho hlwela dikhatalogu inthaneteng kapa online. Ho teng moteolo wa disebediswa e leng di-resource tsa elektroniki le dibaka kapa di-facility tse fanweng, tse tshetlehilweng ka kwetliso e leng training, le dipampitshana e leng di-leaflets tsa tshebediso ya tsona. Ho ba setsebi ho tsoma ho tla o bolokela nako le ho tlosa ho tshwarwa ke hlooho e leng frustration, ha mmoho le ho etsa bonnete ho fumana lesedi la moraorao leo o le hlokang. Jwale ha re shebe dibaka tsena tseo o ka di hlahlobang hore o fumane lesedi. Catalogue ya library, boholo ba di-library ha jwale bo na le di-catalogue ya elektroniki e fihlellehang ka computer, hangata di fihlelleha inthaneteng kapa intraneteng o le kae kapa kae. Hape ho na le dibuka, buka ena e bitswang journal le koranta. Buka e re tlwaetseng le journal ha mmoho le koranta ke moo hape re ka fumanang e le dingolwa, lesedi. Hangata tsena di kentswe catalogue-ung, di bolokuwe ka ho arohana ka dibukeng tse fumanwang inthaneteng kapa online. Ka ha di hlaha hangata di atisa ho ba tsa moraorao. Ebe dipolokelo tse kgolo tsa lesedi, data hono bitswang databases tsa electronic, e le hore bua ka electronic databases. Tsena ke tsa mathomo, tsena ke mathathamo e leng di-list a diphatlalatso tse computer-eng e leng computer based, tse fumanwang ho CD-ROM kapa internet kapa intranet ya university. Di tshela dipalo, dinomoro, di-numbers tse ngata tsa mehlodi. Hangata di tsongwa kapa di a search-wa ka ho ngola mantswe a mantlha e leng di-keywords. Tse ding di fana ka mabitso e leng di-title fela. Dinthwana-thwana e leng details, dinthwana-thwana tsa diphatlalatso e leng publications le mabala a nkwe, di-abstracts. Athe tse ding di fana ka sengolwa e leng text se felletseng. Dihlopha kapa hono bitswang di-indexes tsa ho qotsa e leng citations, di thathamisa kapa di etsa list diphatlalatso, publications tsa ho tsoma ho nang le dibuka tse itseng, dingolwa, di-article tse sebedisitsweng e le mohlodi le di-reference. Basebetsi ba library e leng di-librarians, ho teng hangata basebetsi ba library ba thuto, subject e itseng, ba ikgethang ka tsebo thutong kapa subject-eng eo, ba tla tseba ho thusa ho thala, ho explore ka mehlodi e monyelang ka pele, ena ho thweng elusive. Di-library tsa di-university di na le dithupelo tsa mahala kgafetsa hodimo ha dikarolo kapa di-aspect, dikarolo tsohle tsa ho tsoma lesedi.
ditshebeletso tsa lesedi e leng information services. Mafapha a mmuso jwalo ka di-officing, di-statistical offices a fana ka lesedi e leng information setjhabeng ko public. Dihlopha kapa dikurupu tse susumetsang maikutlo a setjhaba le mekgatlo ya baithaopi hangata di hlahisa kapa di etsa produce diphatlalatso, publications tsa mosebetsi wa tsona. Metheo e leng establishments, metheo ya phuputso, mekgatlo ya barutehi, di-professional le mekgatlo ya kgwebo, trade, le yona e lokolla dinthwana-thwana e leng details tsa phuputso ya moraorao. Hape ha re shebe di-museum le dibai, sebai le di-gallery tsa naha le tsa lehae, museums and galleries tse national kapa tse local. Ka thoko ho dipontshuwa e leng di-exhibits, di-museum le dibai, di-gallery di hlahisa kapa di producer moteoloha wa lesedi le hatisitsweng kapa le printuweng le electronic. Hape le na le dibupuwa e leng artifacts tse ngata tse teng polokelong, empa tse fumanwang ka ho etsa ditlhophiso pele. Dipolokelo tsa direkote tsa nalane le dibupuwa, di-artifact, di a fumanwa. Hape ha re shebe batho, people, batho, ho teng ditsebi, experts, mosebetsing kapa fielding o mong le o mong. Tse ding di tla rata ho thusa le ka basebeletsi kapa ditho tsa university ha eno pele bao boholo ba bona ba tla kenella phuputsong. Library ya heno e tshetse tataiso, guides, barutehi le ditsebi. Bjale mehlaleng, di-casing, mehlaleng e meng, tsebo ya lehae ya hlokwa. Tsoma e leng searcher ditsebi, di-experts tsa lehae jwalo ka boranalane, basebeletsi ba setjhaba, setsebi sa ho hong le ho hong le ho hong, hohle moo re tla re tsebo e ka ba teng tsa lehae, ditsebi teng dinthong tsohle. Di-internet kapa di-intranet, ha re shebe di-intranet pele, di-intranet kapa intranet ya university ha eno kapa mokgatlo wa heno ko mo tla o thusa ho fumana lesedi teng. Hangata tsena di fana ka thupelo e leng lecture ya di-notes, e fana ka thupelo, lecture le di-notes tsa hao tsa ho beha, ho etsa presentation ha mmoho le lesedi le ikgethang le hlahiswang ke ditho kapa basebeletsi ba yona, jwalo ka dipampiri tsa phuputso kapa dithupelo tsa barutehi, professional lectures. Athe ha re bua ka internet, re sheba internet ka ho ala letsoho ha World Wide Web e hohle mona e fumaneha hohle, ra tseba e tele dipokothong tsa rona mona, ka diketekete tsa maqephe, di-page a eketswang letsatsi le letsatsi. World Wide Web ke mohlodi wa kidibitlahadi lefatsheng, ke mohlodi wa kidibitlahadi lefatsheng, ntho ena bitswang World Wide Web, WWW. Le ha o le jwalo, tse ka hare e leng contents ho yona di fapane haholohadi ka boleng, quality, mme phephetso e kgolohadi ya tshebediso ya yona
kapa phepetso e kgolohadi ya tshebediso ya yona ke ho fumana e leng ho etsa track down sesebediswa material sa boleng bo botle bo batlang bo good quality. O ka senya dihora ha bonolo o sela e leng trolling ka hare ho toti rubbish moo o tsomang tse ntle e leng goodies. Ho tsoma e leng ho search ho hlokolosi ka mantswe ditheme ho thusa ho tjebela matjoing ho etsa eliminate toti trash. Hangata kgoqo e leng parameters, hangata ha kgoqo e le siyo, ditholwana di-result tsa ho tsoma di a laoleha, di manageable. Ha lesedi information lohle le ho www ke la mahala kapa ha se la mahala, ha se lohle la mahala, ha se lesedi information lohle le ho www la mahala. Ha re tjho jwalo, ha se lohle, ho na le la mahala, ho na le leo e seng la mahala le o le rekang. Tataiso e leng guides tse phatlaladitsweng published tsa internet di ka o thusa ho fumana molemo ka sesebediswa resource sena. O ka leka mathathamo list a library a abetsweng dithuto tsa dibaka e leng di-area tsena. Tse ding di kgethetswe ho toba ho baithuti mme di thathamisa di-engine tsa ho tsoma e leng search engines tse molemo, ditsha e leng di-site le dipolokelo tse kgolo tsa lesedi databases. Tataiso e leng guide efe kapa efe ya internet e tswa nakong e ba outdated, e tswa nakong ka pele. Jwale di-search engine tsa ho tsoma tse ikgethang tse specialized tse kang Google Scholar di tla sefa boholo ba mmoko dross ka ho thathamisa dipampiri e leng di-paper tsa thuto, academic papers, dipampiri tsa thuto le dipampiri tsa di-technique tse technical papers ho tswa mehloding e netefaditsweng e le hore bohlale he. Jwale ha re kgaotse re tle re tlo tla re sheba na re bekga lesedi, re bekga mehlodi ena e re fang lesedi, ho bekga mehlodi ya web, ho bekga mehlodi ena ya web e leng evaluating web sources. Re tlo tla re sheba ha jwale ha re kgaotse mona re tla boela re kopana he ha se re sheba ho bekga mehlodi ya web ha e lale.